Bueno, ladies and gentlemen. Ay nakitam ka diti si Mangpet akabagyan da isko. Unang kail, agasawa kan adadwa nga anak da. Kanya tidamag mo kadagajay. Sa nga ili dalaang huno agyan dan ditay. Kanakan kano nila kay isko dagidayang kail. San nga mina nakabailan ni tata iskaw ti agtalawon. Kahit mo asawan, umay da tulungan nga agtalon ni isko. Kurik ka dyan ang kail. Nakapsot nga mina ni tata iskaw. Sa bagay, nalawat ti talon ni kaiskaw. Adamat ijay abroad ti kakaiso na nga anak da. Inayaban na siguro ida Tapno at dakaduhana iti balay na. Nakitam ka din, ti pamilya nga day ti sidong ni kakaiskaw. Saan pa'y? Nadamag kong agtalon da kano ditoy. Katulungan ida ni kakaiskaw. Nakitak ida ngam saan ko ang magustuhan, ti panagrupo-rupa da. Na, taapay, anya kumatisaan mo akayat. Di lalaki kit kasla grupo-rupa nga ex-convict. Adda ka din nakadamagam nga ex-convict. Awan mo't ki di ngam kasdi nga raw, ti panagkita. Madiday ta. Di mo husgan ti tao gapoy tilangan na. Saan ki din ati lang ti tao, ti mangibaga, no niya ti katatao na. Kamalay, idi nakitam alampong ni Bitoy. Ibagam nga agmamanaw. Ngam awan mo't tinakaw na manaw. Aglang lang ang amin atulisan kay. Ngam addamat san alampong nga agtatakaw. Addamat lampong ngam nasingpal. Mabaling ka diti umutang iti asukar ken sabon kagawad. Pasensya ka. Nabiit ka pa'y laang dito. Di ka amamaw. Pasensya kan akagawad. Agbayad ako mainton addan kwartak. San pa'y ngamin amabalin dagiti imula mi iti bangkag ni ulitag ko. Umay kantula ang gumatang into na dakwartam. Sa anak pa'y ngamin nga agpautang ita. Pasensyan kagawad. Mapanak ngamin inton umay alawas ijay naggapon may. Addain nakila ko ijay. Addan to kwartak no agsubliak. Ison to ti igagatang mo. No adan to kwartam. Ay, sige nga rod akagawad. Pasensyan, iti pa nang disturbok kada kayaw. Nay, apay analiday ka, naggapo di tatersina ni Maricuana ang basang. Kuang amin nana, pinadas ko ti umutang ko makin ni kagawad. Ngam dinak mo't pinautangan. Anya ka di aya ti utangam, taapay adi na kainikan. Awan ngamin pagkapi ni Uncle Isko, nana. Kan sabon ko maapaglabak. No kayat mo lakit day, jay asukar ijay balay, ti ipautang ko kan ka. Agpaiso, nana. O sige, sukatakmat lang inton umay alawas. May sa kilo day jay, basang. Ala umon. Ay na, nagsaya at kamot gayam, nana. Bayam, tabayadak matlaang inton umay alawas. Mala, intangarod ijay balay. Talaam, di asukar. Apay ngayon, inted mo ta asukar ito day di babae ito yan. Masyanak ngamin iti itsura na. Idi saan a pinautangan ni Maricuanang. Di pa'y pinautangan yan, nagado ti asukar na. Si kaki din na may sa lang a kilo ti asukar na, inga kayong pautangan. Saan kumot ngayon padawat? Inutang na bayadan ng tuwa. Amumpay ngay, no kaano nanto abayadan. Inton umay ka no alawas. Wain ko naman, no binayadan nan. Angam no saan pa'y ngay. Saan ka mang namnama? No saan nanto abayadan, saan kun nga ulitan, tiyag pautang kan ko na. Ngam no di nabayadan. Sayang, yung may 1 kilo nga asukar. Malabay amawn. Saan ta nga ipanglaw ti may 1 kilo laang asukar? Nasingpit-mit ni nana tuyang. Pinautangan na iti asukar di kanakan nila kay iskaw. San sa ka anasaya ate kababalinday di babay? Nabibiit pa ilang umututangan. Unang rutang kail. Imuna anapan kano imutang kinikagawad. Hanggang saan nga inik kanikagawad. Kasano nga nikan na kumangay mo't ka nabiit nga ron. San pa nagbaybayag da di babae dito'y? Ngam ni nana tuyang. Di pa'y nagpangadwa. Impautangan na iti may sakilaw.
Nagtalag adagos iti may sagang gandaan. Ay nadamag ko tinaramid mo, Amaray. Anya ka di ngay naramid ka, o kapitan. Di pa nang ipautang mao iti asukar mo. Imbaga na nga main, ang makakapkapi ka nun ni kakaiskaw. Kaya't mo asawin. Ni kakaiskaw, di makasapul iti asukar. Nalabay, kapitan. Kaasyan namit at iulitag na. Dami dagiti nalay nga agpamarang tapno lang makaalilaw da. Oh. Adaken kwa na daytaan no inalilaw nakla ang akas iti kunam, kapitan. Paliiwam no itid na adagaws akas iti ing karina. Nakatulong akit di No di nabayadan ay katbayabon. Saan kuntaon apautangan? Panawan kayo pa'y dito'y ulitag. Inak pa'y ngamin ilako dagiti dingwan mi ijay lugar may. Anya ka ti dagiti dingwen yu ako nam. Adda baka kenwang, uncle. Impataraken mi ijay daduma. Abay adi yu inlakaw, sakbay ngay may kayo ditoy. Imay kami pa'y nagpaliiw numayat metlaang dito'y apakitalunan, uncle. Kayat yu kadi metlaang ditoy. Takunam ngayon kayo ilako dagiti dingwen yaw. Unang uncle, di da kay panawan nga awan kadwayo dito'y. Ay agyaman na ka. Imbaglakit din tada kayo kakabagya. Nadamag mo ka din, ngawan dito, ikaanakan nila kay Iskaw. Amok, naibaga na mapanidya lugar da. Agsubli ka numula ang kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Kahit namati ka may, pambar na lang na dyan Saan da matapim manaw amain? At dapat di asawa kan anak da dito'y. When ata yung lalaki ti kaanakan ni kakaiskaw, saan mo tada dyan babae? Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Apay kumaasaan? Nagpaalilaw ka iti may sa tao. Ulite ka, saan ka basta mga asay iti di mo matamamaw? Ay na, impagpagapukla ang matakin ni kakaiskaw. Ay inaramat na lang ni kakaisko Angam na mati ka matay. Nay, si kamay tatais ka. Agpaspasyar ka may. Ay, ag-exercise sak, chip. Imbagtada dyan ka anak ka nang iwayway ka dagiti dingwan may. Uy, nasingpet dagiti simang bay iti balay mo Katuan mait, dakkel ti ginawak idi may da. Agbayag na ka din itawi apaw. Aginggat kay kayat da chip. Saan ko nga min amatalon ti talon kao? Isu nga isudan ti mang talon. Ay, kustagayam tata. Ang awan samot di asawa di kanakam. Nagpakaada, di nasingpait amanugang kao. Inapay kanu ilako dagiti nabati ading wenday di lugar da. Tanarigat nga imbiyahe da nga iyag ditoy. Anya ka ditiding wenda? Dagiti batarakan da abaka, kas kadanuang kanaw. Nagkapuan ko aram. Di tamang kabangibang aporaw, tatabadaw. At danapan ko kinitay jay. At nakita kakasarsaritan. Ngam na lasay, tadayaw. Ay, ni tatais ko day jay. Imbaga na anasayat ka no dagiti simang bay akabalay na. Kasta lang pa'y talabit na pa'y. Angam dito amaw, no inton mabaybayag, agbaliw ton ti amay. Ngata, hanggang sa bagay, di tayo amaw ti sumaruno ang mapasamak. Iso asaan tangag talay, kadagi dyan at tao. Rupa dalangay. Napay kumatirupa da. Ay, saan kan ngagdamag? Makita may titsura ti rupa da. Saan na masapol, baliksag pa'y. Ni tatabadong mait, nauyaw kalawunay. Ay, bagbagak lang ti pudnaw. Sana panaguyaw da jay. Nay, adamot si Mardeng Ajip iti batog ti balay da maritoyang. Un nga rin. Nawaya makita dito'y barangay hall kagawad. Adamot babae adimsag. Adadakkel abayong nga inyulog na. Saan ka day? Adi sa nga ili ni kakaisko da jay? Isubat nga agpaisaw. Ingam nagado ti karga ti Jeep akinarton. Nay, Anya nga tagay dagi jay?
Na, sinabat mat ni Mari Tuyang. Sakat naragsa ka ng sabat. Na, kanya nga tatinyawat na ka ni Marituyang. Na, tanagdakil abang. Nangalam ka na kita prutas. Nagduduma mo't aprutas. Simbang po, ti sa nga ilin ni kakaiskaw. Indagas na day tawi. Inted na kanyak. Pati di may sakilo nga asukar. Anya, nangalaan na ngay ka na kita, nagadumay. Inala na ka na ije lugar da. No saan ko siguro a pinautangan iti asukar. Dinak siguro inikan iti nagado a prutas. Ha? Iso ama diti agim imot badaw. No agparabor ka, ad-ado ti grasya akasukat na. Diyak ni namnama nga ikan na kay tikastoy ka do aprutas. Mala, ikabil ta itirep. Napaot day ta nakaninta. Inkabel konti dat duma. Anya gayam tilinaon ti dakil abayaw nga indi sa agti babae di kalman ija ayan yaw. Kwa paray. Gapot na pinautangan ni Tuyang ko iti asukar. Napan na binayadan ti asukar. Inikan na pa iti nagado aprutas. Agduduma aprutas paray. Agduduma prutas? Da, naggasat kan paray. Kabayatan ti panangan ko kadagi di aprutas. Masider ti konsensya pare. Ha? Apay ka di paray. Apay ang masidir ti konsensyam. Hindi ngamin pinautangan ni Tuyang ka. Pinagungtak. Ha? Imbagak pa ama di ti kababalinda. Ta naglalada nga raw. Agpaiso ti kunada. Huwag husgaan ang tao. Babaan sa langa. Ay, huwag nga rod pare. Talaga ama di ti aramid ka. Nabainanak pa iti bukod ko abagay. Ano nga tati marik namin ti dayto nga ipadamag ka o kagawad. Kat ibagampay sakbay adamagam no anya ti mariknak. Saan ka di nga umututang iti asukar, ti babae asa nga ilin ni Tata Iskaw, ngam saan mo pinautangan iday? Kasano, kat saan ko pa'y matunay ngam mo day jay a babae? Umutang kit dahin. Amom ka day, pinautangan ni Nana Tuyang iti may sakilaw. Anya? Saan ba't nga aglaklakon ni Mari Tuyang? Asukar da kumaday jay. Ngam gaputa masya ni ti babae, impautang nanti asukar na. Kasta ka day? Apay nga ibagbagam day ta kanyak ita. Simang pati di kalman. Kat binayadan nanti inutang ng asukar kini Nana Tuyang. Inikan na pa iti nagado a prutas. Prutas? Iso ka di nakabayong nga indi saag na. Ay, naggasatan ni Mari Tuyang no kasta. Isu nga raw. Pagmayatan na mo tinaasay, tamakagunod iti grasya. Ay, saan ko ngamin atalkan day jay idi a babae? Iso saan ko a pinautangan? Adamot ipatpatak dadak kakais ko abalay iti arubayan da, Maray. Pagbalinan sa kano di manugang na tirsina. Addan ka kompetensya maray. Tersina? Day tamo tinangagaw. Jak amo ano anyan tumitila ko na. Sa balik kumamati ila ko na atap no saan kami nga agkompetensya. May mayat siguro no pagsaritaan niya maray. Nalakamot akasarsarita tanasingput mag. Into no umay gumatang kasaritak taon. Ang mga numabayag sa umay gumatang. Pagko na amabayag? Nakitak ngamin a kumpleto ti ginatang na groceries. Manu a karton. Ay, kasta ka day. Gapo siguro tadyak idi pinautangan. Iso aday ta, gimolpeng iti abastoda. Day, sigamot day tabalasan ka. Naggapukan sa mo iti bangkagyaw. Untata, napan ko kinita no addabungan tinateng ni ngam babasit pay may. Ado mo tibo nga tinatang may, balasan ka. Hingkalatan mga ala. Agyamanak iti adaw nga inted mo a prutas kinituyang ko Nagsamay ti prutas balasan ka. Nasayaat ngamin ni Nana Tuyang, tata. Idi siya kasapulan, pinautangan na. Kasjay nga may, nituyang ka, balasan ka.
Naasay itipada na ataaw. Ngamsyak no daduma, kahit maday, taramid ka. Saan kon nga ulitin? Madigayam tagim imag. Ay, sige man nga rod, tata. Agpurusak iti natengyo. Mingkalatan basang. At daijay, ninanamatuyang. Agpurpuros mo't iti idengdeng na. Ay nasingpo magayam di sa nga ili ni kaisko. Aggayam da pa yan akin ni nanatuyang. Ay, nakaamiris pa yan ni Pare Badong iti kinasingpet na. Nagbaliwan, iti kinalaing na nga agatap ka naghusga. Unngerdang kail. No adda makita na tao iday. At tapon na adagas no saan una napintas uno na taer. Imbaga na akayat na nga agkumpari da, no may pabunyag ka na, ti anak ti sa nga ili ni kaisko. Ay kahit. Nibaga na nga kumpari kayo ngay. Kaya't mo kadimat ang kail. Ay, sure kayat ko. Ay, agkukumpari kami amin. Ay na, Tata Badong. Di mo kadngan ti tao, babaan iti akin ruar alangana. May mayat matlaang no naasi ka iti padam a tao. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngayong kabil mo tindayon iti sirok ti salamagay ang kail. Ay, nalamlami is apagyanan ijay iti aldaw, tasirok ti salamagay. Apay kumangagyan ka iti iti aldaw. Saan ka di arumbang adda kay di barangay haul? Mabalin ko mo ti pumanaw ijay no kayat ko. Ay, madi anggal. Ah, Ingkakit agin indayon iti aldaw. No adda niyan tay, di na ipalubaws. Ada mo ti mabati ijay barangay haul. Isak nga ro ti kapitan. Ada maibaon ko ijay. Apay, ipapirma mi ti sa balay ti pirmaam ko ma. No asino man ti agpapirma. Wait a minute. Ay, maditi kasta ka panunuta manggal. Na. Dandanunan da kakitday no sa dino ti ayan mao. Yamat da kita nabutusan. Kanayon da nga awan iti barangay haul. Ibagam ang amin kadakwada, Chip. Nawan ti agreklamaw. Ad-daan ti kanayon alumangan. Iswa masurunak. Kanayon ko kit din na mapansukunan ida. No adda makasapol kadakwada. Di pala ka agresign da kita asadot. Sayang lang ti awatin da nga honoraryum. Numabalin la ko maasukatan da kita nga opisyalis. Ay, ada ka din ni Kapitan iji barangay hall, Chip. May samot da ijay. Jak amaw no adda ijay. Wano adda pa ilay di balayda. Makapasuron. Tak-tak tiyan mo na dyan enting batingting. Anyamanan ay ati kasurun mo kindi Kapitan. Kanayon, ngawan ito opisina na. Noan niya laon iti paggigyanan na. Adda siguro ijay balay da. Apay, ijay ka di balay dati, anti opisina na. Anya ay ati masapul mo kunkwan na. Jay ngamin inanak ko ti bunyag. Kasapulan na ti perma na. Ngamawanday jay abatingting. Ay kat papirmaan nantuan no adda ni Kapitan ije barangay haul. Isu nga rod atak-tak ako naktiam muna. Imbis amalpas ti papapirmaan na. Agsuble pa laing iti sa balingal daw. Nyamot ng kail. Adda ka man nandito indayon mau. Adda mang sapsapol kan kay di barangay haul. Ay no asino ti makasapol kanyak. Umay dito'y ayan kaw. Ha? Ay makasapol. Isu ti umasidag. Apay,
Dito'y balay mo ti opisina, Kas kamila kalalaingan ko rog. Kapitan na kitsit tanod ka lang. Ha? Oh, Gapo ka dita chiptano daklang. Kasla bula ti pingpaw nga agpadaya ka nagpalaod nga umay dito'y balayaw. Na- Ka nagsublimanin iti barangay haul. naa. Ano sa mata isumot ti nakaisang ratam? Kapitan na nga ron. Madingang kail. Inton mauma ti tao ken ka. I-report da ka. Ay, awan ti makaiturid nga ag-report. Tada men-menel dagiti tattao ditoy. Ay. Di mo maibagaday tangkail. Addam tulat ta makaituray. Ay, anya ka di ti serseripam, kabadong. Awang ka di manan ni Parinteng. Dita opisina na. Pati kagawad, awan damay. Siyak ngay akagawad. Mano kayo akagawad. Apay, may sam nga agjutay. Awan da nga road, kabadong. Ay, sana rumbang anabutusan dagi dyan nagsasadaw. Inton pa nag-aawat iti honorarium, madadan. Iso lang ti pagalistuan da. Ibagam ka dakwada. Saan ka ta siyak? Kanayo nak nga da, no siyak ti on duty. Makapasuron dagiti kakadwam dito barangay hall. Idanon mo kadakwada da ita inton umay da. Uray ibagak, di da kitaltalag. Umay dalaang, no kay kayat da. Anyat orasan ng kail. Adda ka pa ila di taindayon mau. Di ka di mapani di barangay haul. Awan pa'y may nangayab kanyak. Masapul ay ang adda mangayabkan ka sa kamapan. Naa. Anya nga ron ngay. Siyak nga ron ti kapitan. Siyak ti katurayan. Awan ti mabalin amang mandar kanyak. Ay, sana na nasaya ti isungsungbat mawang kail. Naa. Apa saan na hustaw? Kaputada nagreklamaw. Takanayon nga awan kay di barangay haul. Sino ti agreklamaw? Aduda ang kail. Kayat mo ka di ngayon ton basing kawail kat di da kan ibutaos. Naa. Barangay hall ka dito turong mawin now. May sakabit. Siyak pa'y lang ti kapitan. Kasarsarita ka Parinteng asinan kapitan. Naa. Anya asinan kapitan? Si kaati sinsinan at tao. Ah. Awan pa'y saan mo ngam naglasto ka. Ay sana ka nalastog pare. Naa. Kasuron ko lang ti tao nga gawawat iti honorarium ngam sa dutmay. Apal mo lang data. Surun kon. Mayat ka di tarik nam nga gawawat kay ti kwarta nga awan mo mararamidan pare. Na. Anya yati parikot mo tabi biyang ti trabaho. Di inanak ko nga agpapirma. At dapay lang nga di barangay hall nga gururay king ka. Ay, umay ka man dito'y. Pirma ak day tarupam. Man nakibiyang ka. Nagkapuam ta na kami suot ka. Hey, nasabat ko ni Batingting dito dalan. Nagladaw ba mapanidya barangay hall? Napan ka di mutla ang ije barangay hall, dadya kapitan. Baring nog diritso amapan. Saan man na maisalat dito daldalan? Na, lupot ayatap no maisalat. Mumatan to gali da yataaw. No adda masaba na tongtong ditan. Kaslasa na kapitan. Ngam imbutos mat dagiti tao. Imbutos kumita. Gaputa kumparay. Ang amjak may ninamnama kas dita ramidin na agtugaway na kas kapitan. Ay, just kiki day. Ay, sa bagay, oray siya kat imbutos kumat. Gaputa kumparay, kan kumarek mat ni Maribanang. Madigayam no gaputa kumparim kay ibutos mo. Rumbang nga oray saan mo akabagyan. No nasaya at ti kababalin na. Isaw ti ibutos. Dayta, ti kamali tayaw no maminsan. Agibutos tayaw iti gagayam, buwan no kakabagyan. Saan kat ati kababalinda ti pangibasaran. Asino ti ag-duty ta kagawad, Chip? Ninsamot kagawad pala. Wan may. Apay aya. Anya ti bagam kan guana. Kano nakita ije kabangibang apurok. Damig igpila na manok. Anya. Kat no iso ti agduty ko maita. Kay sumit yung mok. Iso di na magkukang ka. Ta siguradwag. Awan mga ruda na. Alanganin man ti agduty ita. Ito no madanon ti panagala iti honorarium. Nagsasapad ang agjutay. Uray saan da mga schedule ti agjutay. Dahita nga rin ti kasurong ka. Into na da makasapol kadakwada.
Ibaunda ka mapanmang sukaon. Saan ka la chip tanaw? Para sundo ka pa iti absent, chip. Makapasunod nga rin no daduma. Di da mo nga aramidan ti pagrebangan da. Nay, nakapanimid ka badaw. Adda ka di parikot mau. Masuro na nga ron ka nagiti opisyalis. Awan ti maaramidam, ta nakatugaw dan. Agaw-awat dan iti honorarium. Ay, adda maramida. Tamno may kan iti leksyon na kita panay asalot. Anya kumangay taramidam. Day takot pa nagpampanunot mau, ti pangsaysayangam iti oras mau. Saan lang nga siyak tagreklamo iti ramid na kitang opisyalis. Adu kami. Ordinaryo tayo laeng a residente. Awan maramidan tayo. No di tayo aggunay. Agpapada tayo amaluklukaw. Apay kumaamalo ko ako nam. Di da kamot sagsagidan. Buwis tayo. Ti paggagapuan ti honorarium na kita asadot. Maibasar no mano ti dagop ti buwis tayo. Iso may timana na kitang opisyalay. Agpay suka di tinasaon ni Badong ko, maray. Ama ibasar ka naw, numano ti kadagupan ti buwis tayo. Isumat ti pakaibasaran ti honorarium ti opisyalis. Apay ka day, akas ta ti damdamagam. Masuron nga may ni Badong kaw, nukas jay alumangan dagiti opisyalis. Iso abagbagaak, dagiti kakadwak, nulumangan da, maray. Saan lang ani kapitan ti kasuron ni Badong kaw, maray. Pati dagiti kagawad akanayon nga aglangan, kandi datong palen tinayulog nga ordinansa. Anya ka diti saan da atong palen nga ordinansaya. May paray ti agibulos iti dingwen, taadaw ti mapirdi amula, ngem adaw ti kalding abulos. Ay, saan ko matkit di nga ayunan ti aramid da, maray. Agyamanak no maawatam ti kayat ko asawaon, maray. Maawatan ka, maray. Saan agapaw takakadwak ida, kat ayunak mataon ti madi nga aramid da. Agrek-reklamo ni Tata Badong, gapu iti aramid yung opisyales, kapitan. Anya man ang reklamo dayjay nga ginlalaeng abadong. Ket no awan ammo na dayjay. Apay nga awan am muna ako nam, kapitan. Makita na nga minti ka mali yung opisyales. Dayjay ka diti ko nam nga awan am muna. Oho, umapalaeng Apay kat nga umapal ako namon, kapitan. Di nalakayat mo't ati maloko. Anya nga mati ammo na dayjay. Aglalakay lang iti unag t-shirt panda. Awan ta muna. Ay na, addamot am muna kapitan. Aw. Tamakita na nga rudi ka maliyo. Lumangan kayo lang arudan. Bulos pa'y tidingun ti daddo mga opisyales. Agperdi day ti mula. Ay, nalalaing ka sumaaw ako nak. Kaysa ang kamot nga opisyal. Oh, Aramidom ati pagrebangam kas kapitan. naa. Imbutos ka pa'y mat nga rod. Ay, aramidak mat. Anya pa lang ti kayat yaw. Ay, unay kayo mutin. Ayan ka din na kita opisyalis ni tayo. Awan kayo ka di manay. Apay ka di tatay. Anya ti masapul mau. Kukwan sa mo iti kagawad, di bulo sa kalding iti igit ti kalsada. No ngay adda madisgrasya ijay, gapo ka dagi di akalding. Ha? Imbulos da ka di manen ti kalding da tata. Wen nga raod, akikinamat da dagiti orbaon. No asino pa iti opisyalis iso pa iti nabangbang. Makita da ita, ti birbirukin da. Anya ka di ti aramidan. Makadanon da ito, ijay ilay. Kanayon ko, babalawin da kitang opisyalis, ngam didak italtalay. Sige tata, suportaran ka. Sika lang ti matinong, adda dito barangay hall, kuwarag. Saan ka akaraman, ama ireklamaw? Kay, papanam nga rod ita tata. Inakalain ti ladawan, nagitagtartaray akalding iti kalsada. Ina man ireklamaw. Gapotado ti mula dito'y lugar tayaw. Ada nayulog nga ordinansa ama iparit ti bulos ading wine. Ay, isumit. Masapol ang maipagod uno maipupok dagiti dingwain. Nay, apay nga ibagbagam day ta kanyak. Una, tadagiti pa'y makuna nga opisyalis kat bulos ti dingunda. Na, Masuronan ni tata ba daw ang kail? badong manay. Apay nga agpada kayo kani antay, nga isakit yun ni paribadaw. Saan mi nga isakit ang kail? Ibagbagami lang ti mapaspasamak.
Nalalain ka din ni Paribadong ng itisyak. Awan mo timbaga akas tangkal. Kaya't kulangi pakaawat, ama di ti aglangan. Ken mang salungasing iti ordinansa tayaw. Dayjay, tumot a Paribadong tagpakalain. Inton kwan, pinagungtak iti 1-4. Nay, nakasukat ka papanamanan. Mapanak iya ilay. Inakman i-report ti aramid na kita opisyal ni tayo. Anya, ay nabadang ordinaryo ka la tao. Si kakat timapan mangireportan kadagiti opisyalis. Baliktad. Uray kas tuyak laeng. At damit ka adalak ijay DILJ tuyang. Isaw timangkuyog kanya kamapan kanya apo mayaw. Awan lat di mor aramidag. Para kadagiti pada tayo residente da ito aramidag tuyang. Umawawat da iti honorario, madida maaramidin ti pagrebengan da. Adda nga ta maaramidam iti kinaliway dagita nga opisyalis. Imposible nga tamay, adida aksyonan, no idanong ko iti nga daw. Asaw sangkal. Ay, adda ka man dito yung dayon mau. Agring kan. Ajajay ko nam. Ingkay di barangay haul. At daimay anagga po iti DILJ. Ngam awan kayo ijay, kadagiti kagawad mau. Da kami lang at tanod ti at da ijay. Apay nga imay dagita, adida imbagbaga. Ay, mapantangaro din na. Ha? Ay, Kastam ka di sumango kadakwada? ha? Nakapuruntong ka? Sa madipay ti payud mau? Na. Madlaw adi ka nagdigdigaws? Yay! Ay, madlaw aya. Ay, inakarod basit parsyakan iti danom ti ulok. Tani naglamin. Darasang mangkail. Ha? Aguro-uray dagiti taga DILJ. Yay! Kan ti kadwada nga imbaon ni Mayaw. Anya nga ita, sigurado asinirmunan na kayo ni Mayaw. Ay, winarningan na kami pa'y Amin kami, kadagiti kakadwa. Kasanaw, idadaulwam mat ngamin ti panaglangan nyo nga opisyalis. Ha? Timulad dagiti kakadwam. Makitaklaan, uno maamwak no asino tinagipulaw. At dakarbangan dagiti tao nga agpulaw nga angkal. Ngamin, sanda mapnak iti serbisyaw. Asino nga taaya tinalaing anagpulaw? Amok no asinaw. Nasirib ta makita na ti kamaliyaw. Asino ko matinalaing? Ni tataba daw. Aw! At dagayam gayam na iti DILJ. Imbagahan na ti aramid yaw. Iso nga imay da, di da imbagbaga. Tapno makita da no pudno tin report ni tataba daw. Ay, kasta! Ay, manipod ita. Ay, ibaga kung kadagiti kakadwak, saan kami ngaglanglangan? Saan min salungasingan ti ordinansa ti barangay? Rumbang lang nga kasta ti aramiden yung nga opisyalis. Da kayaw ti agbali na pagtuladan. Ay na, Kapitan Enteng. Ti opisyal, masapul apagwadan. Aramiden na ti pagrebangan na kas ama ti barangay. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Roslyn Pagnas di Tatuba. Ken kada kayo aminan apo, anaayat adumdumngan kadagiti drama ni. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agyaman ak iti merienda nga inyag maumaray. Ay, meriendaan nyo ka ni Pari Badong.
Naimas dayta a potato salad. Siyakla ang timangan iti da ito'y maray. Ngamain, awan ni badungkaw. Rimwar manen. Alang nga rod, ingkayalis iti malukong dayta merienda. Taalaag matla ang timalukong anangikak. Wan maray. Tuyang! Kaya dahi ta nakamalukaw. Merienda, ngam siyakla ang timangan. Nay, apay ngay. Nabanugak ang nagdalos dito'y balay. Ngam sika, napan ka manin nagbulakbawl. Nya. Maribana ang urayin nakbeet. Tayalis ko iti malukong to'y potato salad. Sige, maray. Papanamanan, kanayon kalarumwar. Kit oray si kamay, kanayong kamot arumrumuan. Di kamot parparitan arumuan. No rumwarak man, mapanak makitang tangdan. Ngam si kangay, day talag balbalog tar aramidam. Ay kat ing kamot agbalog ano kayat mau. Basta di nakparitan arumuan. Sa anak akasken ka, akurang ti panagpampanunot na, tapno mapanak agbalog. Kas kala na dadaay la plaka. Ulit-ulitan ti bagbagam akurang ti panunod ka. Gaputa day tatipudnaw. Ay inak madlangan. Tapno mapanawak ti makarengreng a serina. Wenno kuwaw. Kwaw tarupap! Kakadin makidaya paray. Ewan pare. Kakaiso na nga damanin darayan ta apabunyag. Kanayon kumakastoy paray. Adda kanayon na pakipanganan ta alibre. Ay madi ano ka na yaon. Ha? Ang mga numahay blood ta iti kapapangan iti karne. Anya kita ma-high bloodin ngay. Awan pa iti pulimi ti high blood paray. Aha! Ura ewan puliyaw. No sikat ti mangirugi ngay. Ay, saan ko magay palubos paray. At damot ti arak a pangugas no bilang. No ugasan ka no iti arak. Awan ti high blood paray. Eh, sa ula ang dagiti nalaing nga uminom data pare. Ti sobra akarni kan arak at masa-masa kalusugan. Ay, pirak paray. Na, Adayo kanyak ti sakit. Ibaltog kunto pa'y day ta sakit no masidag kanyak. Yay! Sa ako ikiraw. Ape akas lang masurun ka, maray. Si Mang Petak anapan nakitangdan. Awan pa'y ni badungkaw. Napanan na nga ta. Dasaumat ni Maribana ang anapanda ka no nakidaya. Ay, nukit adda dayaan amadamag na. Adda ni badong. Maangot na aming ti ayan ti dayaan. Saan siguro unay amang mga ni balayaw. Kanayon amabsog iti papanan na nga men, maray. Apay asaan ako ng maray. Kano naglaing latamot amangan. Ay unay kat gaya man ni badung mau. Ay, masuro na nga raw maray. Uray ano sumangpet kat adamat isang pet na aparaken ka. Anya ngay kumatisang po na. Diyay nadulpot alupot na nang rona no nabartag. Naggapuan nyo manan nga kumpare. Sapsapulan ni Marituyang ni badung na. ay, saan na maaawatan mo ti ugali ni Marituyang? Apay nga ibagam asaan amaw-awatan. No adda ije balay da ni Pari Badung. Ngaraw ngawan na. Ngamno awan. Sapulan na. Ay, Di na kat sapulan, kat kabalay na. ay di na ko mga rodmet bratatatan ano kas di nga da ije balay da. Kasano kat nagsadot kanu ngamen. Ington mangan, agsapul iti naimas asidaan na. Asinumat ngay ti saan amarurod. Day tangarod ti madi. Sadot arawat. Ay, no siyakmat ani Marituyang, kat sigurado amasurunak mat. Kapitan, bagbaga amman ni badong. Ta saan laaday di agbalbalog ti aramiden na. Ay, bay amaray. No adda pangawisan na kanyak. Ibagak taw. Wala, tauray tulungan na kumamot ije bangkag may. Ay, apay di nakatultulungan? Ay na, kanayon arumwar, kapitan. Ha? Jak man amaw, no anya launay ti papanan na. Ay naglukon day ta apare ba daw? Jak amo akas tagayam, ti ginagawa niya. Nabayagan na kasta ter aramiden na, kapitan. Kay kayat ko pa yun nga oray saanin asumangpag. Wala ngam intunsan asumangpet. Nagdadanag ka ng kastaunay. Ay, katsiyempre kabalay ko mga raw.
Awan ti aramatek, nukas pangarigan tadda mapasamak ken kuana. Ay nabayag gaya man asaan atultulungan ni Paribadong ni Marituyang iti taltalon. Kat talaga, Med, iso amasuron ni Marituyang kan ni Paribadong. Ah, Sala sumangpet, inton nadulpet tilupot na. kuna ni Marituyang amadanagan ka now. Taawan ti aramaten na, noon yaman ti mapasamak ka ni Paribadong. Kaya't naasawan, ti aramaten na ti pakadanagan na. Wen, Saan kat ati mapasamak no kas pangarigan kan ni Paribadong? jak maawatan dagi dyan nga agasawa. Awan sakit ti pamatagda iti tunggal maysa. Ay kasano nga ipatag ni Marituyang kat kasjay met. Di namet ngamin ammo at tulungan. Isukit din a babae ti mangbiag iti asawa na. Ay, lukon tumot ngamin ni Paribadong. Ay, nagbalin, aparikot ti asawa na. Yawatan nakman iti danom tuyang. Bakain inumak launay. Na magaan ti karabukom ka. Imbag man ta nasurutan pa'y tidalan mo ang naghaway. Apay kumaasahan ko ang masurutan ngay. Sa anak mo tabulag. Ay, makain inumakon yung nay. Awan mo latay danumay. Apay, adda sinakdaw nga inuman. Anya? Ay nagalasay. Makainom ti tao nga mawandanom. Makain-inom gayam, ti sana sumaksak daw. Mabisinak pa ito yan. Mabisin ayat ti saan nga agtrabaho. Ingka manen iti balay ti agpadaya, ta ijay kan amangan. Awan padaya dito balay. Ay nagalas ka ti panagsasaw mo na ya. Kahit tiramid mo, nasaya at aya. Sumangpet ka lang, nunadulpetan talupot mo. Ayan nga rod dagiti nalaban alupot tangay. Tagsukatak man. Manunga aldaw ang napanak na kipurdiya, kan napanak ijay bangkag. Jak nasangaw tinaglaba. Ayan nga rod dagiti lupot ko anamurang. Ingkabil ko amin iti sakaw, at da ijay likod ti balay, naangot nga main, iso nga ingkabil ko ijay. Ne, inanay mo dagiti patok dito yung likod ti balay. Imbag takayat pa'y ti anay, dagiti na dulpot alupot mo. Ayawanay, rutay-rutay damot tayo. Ay kat anusam iso at ipagbadom. Ayun na yan. Kaslakit agpalpalaman. Imbag pa'y di agpalpalama tada pa'y pakairanudan kan kwa na, adda sapul na, ngam si kangay, day talamapan makipunpun siyon dar aramidam. Ayawanin na talaga. Madain dagiti badok ng kabel mo iti likod ti balay. Numadain, inkapuuran nun Tanay an-anayin nun. Ay nagalasin ti aramid mo abakbakitan. Nawad trabaho, iso linaba ko ma, ang adamot inobra. Sika ti awan obra na, iso asika ti mangilaba. Ay, Nay, apay akas ta ti itsurang paray. Kas kala napukawan iti mano abaka ken kaw. kasuron ko nito yang pare. Ay, apay akasuron mo ti asawang paray. Agasam tayong karga na iti sa ako dagiti mureng ka. Na, Impan na iti likod ti balay. inkalay na. Awan mo ti makitak aparikot dita paray. Idinapan ko kinita. Inanay mo tin pare. Na, Sana mabalinan nga arwatan pa. kinanti anay ti badong. Ay di nakatawaan ta masursuro na pare. Saan asikatikat katawak pare? Dagiti anay anangan iti lupot mo. Ay salbag gamin da di atuyan. Kastoy na paray. Naibus siguro ati anos ni tuyang mo. Kanayon ngamin mabanog. Dinto tasika. Kanayon ka mabsog. Ay di na kumamay ingkabil iti likod ti balay at ilupot ko pare. Di na ngamin amaw nga arakan ti anay gayam para. Makakatawa ak itimbagan ni Uncle Mo. Anya ka ditimbaganan, tay. Gapo itirurod ni Marituyang kadagiti mureng ni Paribadong. Inkarga na iti sako, kat impan na iti likod ti balayda. Laban na siguro ano masangon, tay. Idinapan kanu kinita ni Paribadong.
Saanin ang mabalin? Ta inanay meten. Anya? Inanay tibado ni Tata ba daw? Wen ka no, iso ang masuron ni Pari Badong. Jakmut mapabasol ni Nana Tuyang. Takanayon mat ama kumikaw. Ay, nalaukan iti pungtot tikas jay nga inaramid ni Marituyang. Ay, talaga ang napunwanan. Naglupyasan ti salaw pa kunadaan tay. Maray, gumatangak man iti agas a para gurigor. Agurigor ka din ni Badong Mau, Maray? Saan, Maray? Siyak ti agurigor. Ha, sika? Apay as sika pa'y ti umay gumatang. Apay asaan ani Badong Mau. Kasano nga ibaon ko kat awan mat ijay balay, Maray. Kat napanan na ngay. Amo pa yan, sumangpot to ay inton makalagay. Mabitlaang tayalaan ka iti agas. Tapno makapagtumarkan, Maray. Ay, ata ka mo't dito'y birthday party, pare bataw. Naranaak ni bakit mo iti istor ni kagawad ko anang. Gimatang iti agas, tagurigur ka now. Nakagatang bagayam iti agas na. Maimbagan to day jayain. Di ka ka di agawad. Kanya kay taramidag ije balay. Awan tag birthday ije balay. Ay nakasimot ni bakit mo. Di nakapayla insublay kini inang mo. Ha? Kasanungay no awanan ni inang ka. Di pagtalawon na ka. Nusak, jakpagan ano ti asawa di naksaranayin itirigat ka. Maaramid mo day tayo ti asawam. Saan ko maaramid tadinak baybayan. Dungdungwan nak. Ngam nukaskan ka ti ugali ti asawak. Ay, pagtalawak ka. Pagda ka may dito silay. Apay maditi mariirik na maya. Tinakasasaaw tamaditirik na. Kayat ko ti maturaw. Kunada gimatang ka kano iti agas mo. Apay di ka pa naimbagan na ya. Kasano ang maimbaga na kat katumtumar ka. Kunak adin ak kasasaaw tamaturog ak. Mala, maturog ka nga raw. Maturog ka may dito'y sopa. Sana nakatarang ka dayda. Umunag kalatan no asino ka man. Ay, Pari Badong, imbayak, tanadamag kung aggurigor kano ni Marituyang. Ay, kunak ano, awan ka pa'y. Adda ijay silid maray. Nakaturog siguron. Ala nga rod ti dinengdeng. Ay, sigurado asaan ang makaluto ni Marituyang. Iso nang yegak iti kastoy. Ay, agyaman ak unay maray. Apay ngay, maulaw kan kasla agpipikal matante kagudwati bagay. Matitay tuyan na. Awagak matituyang. Tuyang! Tuyang! Abay ayat, kat malamlaminak. Matiti marikinig na kaon. Tuyang! Maulawak! Alam siguro day ti kapupuyat mo. Kan kaiinom mo iti arak. Kan kapupulutan mo iti karday. Yak pagat ti batay tuyang. Ipandak ko ba iti ospital? Diyak ka ba ulan ti magna. Nagsakitak gapo iti panawg. Agam si ka, agsakit ka gapo iti inom kan balog. Anya nga takay daytoy. Ay na, ang mga nuhay blood na itan. Adda ka di kwarta, apagpagas mo. Ay, awan tuyang. Ay, pangasim Tayo ka mangiremedyaw iti karuba. Tayo tayo di ospital. Numapanak umutang, awan ti pagbayad ko. Ay, detanto mga minagbalbalog ter aramidam. Ay, saan ang tuyang ko? Sana agbalbaliw ako. Sana ko na mapanagbalawg. Saan ang tuyang ko? Ipanak iti ospital. Kaya't ko pa iti agbiag. Ay na, tatabadong, ti agasawa, agsinaranay itirigat ken ginawa. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.
Agsurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badong, di mo pa'y matinarimaan da ito'y agtad-tad a kusina. Awan materialis ka. Anya nga awan, kat napan ka bimulod kin ni Kapitan. Di mo mat inususar. Ay, gaya man niya. Mala, bayam, tatarimaan nagtaw, inton masangap. Di mo pa'y inlan sa day tamatintin nag-atawa. Tarimaan nagto amin dagita, inton masangap. Masangaw, masadut ka laang. Apay ayang aming apurado ka. No kayat mo disikan timang tarimaan. Na, kasano nga'y no alaanan ni Kapitan dagiti binulod mo agamit na. Ay, rumwara man gayam. Tamapanak man manan bumulod ka ni parintay. Tanya man ng tibulodam. Bagas. Tawan pulos bagas ta. Pare, good afternoon. Ay, kastamot kan ka pare. Sige, lumabas ka lang dito'y balay. Ay, sa anak lang ang lumabas, pare. Umayak man bumulod. Bumulod ka manan. Nanya, kito kumpare ko na ya. Ananusan na ka diya pabuludan, pare. Kat no di mo pa insubsublay, ti iragadi a binulod mo. Isojak matartarimaan, di pagmasitasan ni Banang. Di mo insubli. Ay, umay kunto isubli, pare. Saan ka diya madanagan? Saan amapukaw da jay? Anya nga, ti umay mo buludain. Ah, bagas ko mati umay ko Da- buludan, pare. Na, makan mo ti umay mo buludan. Huwag ko ma. Awang aminin pulos bagas may. Kinituyang ka. Mabit lang. Inak mangala iti ipabulod ko kan ka Ay, aguray ka buta, pare. Dimpay mo dinamag no mano ti buludan. Mabalinan ti upat asopa. Anya? Ay, may sakaban kumamit din, Na- pare. Nagadun ngay. Ewan ton ati bagas mi. Awan na ya. Nung ay kagudwa ka ban, pare. Ada. Upat la abasaw. Wano upat asopa. Nagadumot day ta bulod mo. Di mo tumot la sukatan. Sige, pare. Anayam nga roday, 5 abasaw. Natagpanayon ka pa'y. Wen, pare. Inam abasaw, mabalin siguran. Na Saanan nga umay gumatgat ang iti bagas dito tersinak nakabadong ken marituyang. Talaga saanan, taijay balay ti pagbulbuludan ni pari badong. Isumat lagayam Ay, nairwam ngamin kat ni pari badong apabpabuludan da. Isong agsubli-subli da itan abumulbulod. Isumat lagayam. Uray martilyo, lansa, kas kadaragadi ni Enteng. Buludan dalata. Aging gaita, saan dapay nga insubsublay? Kasta ti ugali da nga gasawa. Nalaing da abumulod. Ngam saan damot nga amo ti agisublay. Ay, basol mo't lang ni Enteng. Rinwam na ngamin ida. Nay, Maray. Ni Marituyang Na, anya nga tati umay nagatangan. Anya ti umay mo gatangan, Marituyang. Adaya mo't igatang ko. No kasta, umay ka lang makichismes. Saan, Maribanang? Umayak bumulod. Bumulod ka, itilakok. Ay, kasla imutang kamutlaangan ano kasta. Umay ka umutang, Maray. Bumulod. Sa balay, ti utang. Na, Ay na, day tamanen, ti saan nyo apagkinaawatan. tapno saanan nga umatindog ti saritaan, Marituyang. Damagak ngarot ka, no anya ti umay mo buludaw. Buludak aje bigaom. Taupak man je bagas abinulod ni Badungko kin ni Kapitan. Taay na. Nagadumot ti bato ken itana. Na,
Insultuan na kami samat, Marituyang. Ay, ada kagayam di tamaribanang. Ay, baray. Na, itay paymat nga amom nga dak ditoy. Rumbang gayam nga inyarasaas ko ngayon bagakin ni Marikwana kanya. Hala, tapno awadan tirire. Inakalaan jay bigao abulbuluda, Marituyang. Tapno agawid kan. Wen, taing kataupan jay bagas abinulod ni badong mo, nga ado ti ita, ken batuna. Ay, wen, Marikwanang, kan Maribanang. Partakam nga raw, tanas kan nga gluto akaw. Ay, disturbo kat ti panagtaep iti bagas. Imbes nga iluto lang takuman. Ay kat gumatang kayo ngamin iti aramaten nyo. Saan kayo abumulbulod latan? Ay, unay matikas to yan. Puron sa bato na ito inluto makaninta. Ay, nasan kan nga reklamaw? Tanapan ko binulod jay maabutan abigao ni Marikwanang. Tapno mataepak day tabagas abinulod mo kin ni Kapitan. Ay, nagsakitan tingipin ka ang makangal-ngal-ngal iti bataw. Si Kala nga ya. Awan, madi pagbuludan iti bagas na iti kapitan. Kabat bato mo yung pabulod na. Kun madimot apagbuludan iti bigao ni Marikwanang. Abot-abot mo jay bigao na. Ada pasahiros mo, Chip. Ha? Ayan na. Itang kunamlan asino ang magnalakay. Ni tatabadong may. Tatabadaw. Aglukan ka, ha? Ay, sana ang aglugan. Kuwaraw. Ngay, inyo tumayo aramidan ngay nga raw dito paradaan may tataba daw. Umay ko man buludan dahil ta tricycle mo. Ay, di mo buludin na. Pagpaspasadak. Ti tricycle ani Chip Kwarog ti buludin mo kaya na. Ha? Kasano kaya makapasada? No buludan mo dito kakaiso na tricycle ka, tatabadaw. Adalag mapan ko alay, di tabangkad. So, di mo ni paidam. Tagkumpare kami may kanyang kalmaw. Amok dayta. Kaya no idiobing ka pa, ikat may sa kadagiti nagaw-awer king ka. Kasta ka day. Wain, agsangit ka nga may, no ni Uncle Mau, ti mga awer king ka. Takasanaw, kat agsangit ka labas si tiday, kadilan na kan. Unay mo't dahitan. Siyak ni Tata Badong Mau, nakan-ano sa king ka iday. Isala-sala ka pa ya, tamno saan ka nga agsangit. Igat-gatangan ka pa iday, ti trak-trak Mau. Ha? Ay, sige nga raw tatabadaw. Mabalin mo na buludan to'y tricycle ka. Na, Agyaman na kwarog Kaya namumpay. Ah. Kaya no siya pa ti parasok at titilampin Mau. Sige, buludan maun. At to'y titulbak Di kagdanag. Isublik mo lang nga dagaws. Kasuli na akto pa ya. Ah? Hala, ina ko na. Chip. Isubli na nga ta di tricycle, ma'am.Isublina. Kat no nagsingpat gayam ni tatabadaw. Ayun niya. Isugam tinang aware ken ka idibasit ka bay. Na anos mo gam day talakay. Ay, saan ka man apumanag na dito isang wanak ta maulaw ako araw. Problemado ak nga raw nanggail. Ay, adya ti problema aya. Saan ba't ngayon subli ni tatabadong ti binulod na tricycle ka? Ha? Impabulod mo ti tricycle mo? Kunana mo ta mabiit lang. Angam na di mo't la sumangpatan. Ay, ewan na. Ay, isubli na iya dajay. Saan dun? Ha? Ay, saan na mabalin na? Apay ngay asan na nga isublay? Kaya no manon nagamit ko ti binulod na. Awampay uray may sa nagsubli. Nas ka nga isubli na dyan tricycle kawang kail. Na, kasla ka laubing. Agtalda ka man. Silpo ti biyag ko tayo dyan tricycle kaw. Na, Kat no isun ti asawak tayo dyan. yay! Awan samat ni badong mo di tabalayaw, Maray. Awan, Maray, adda na panan na. Isaw, ti ururayak dito itirsinam. Ay kat malaman ano sumangpet. Sumangpad tumala siguro adagaws. Tabinulod na jay tricycle ni Kwarog ang nagluganan na. Day tricycle ni Kwarog, binulod na. Wen, Maray. Apayakas na nakigtot ka. Ang mga numalipatan na nga isublay. Nagpaspasagid kan sa Maray. Napasagidan ka. Paspasagidan na, tadyak pa'y insublay jay bigaaw. Nasayat mo, tanakarik na ka.
Apay nasken pay aya nga isublik day di abigaw. Nay, apay ka ta sa anan ngay. Binulod mo nga rod, di isublime. Isublik pay, kat abot-abot ma. Binulod mo. Di mo lang nga rodan isublain, uyawang pay. Ay, unay ka ti ugali mo. Isusungrudan tikas di klase ti bigaw maray. Isublim kit din kanya. Tausarag pay day dyan. Awan na talaga. Sanin ngayon subli ni tata ba tong ti tricycle ka? Kunak tumo nga mingking ka. Di mo ko mapinapapuludan ay. Awanin jay silpo ti biyag ka. Aglalati kan karag-karag ng silpo mo gam tibiyag mo, Chip. Ha? Chip, ni tata ba daw? Oh, Apay ngay, magnamat tayo. Ayan nga ti tricycle ka. Saan mo nabirukan pa di tricycle mo, kwaraw? Apay asan ngay, kukuwak day jay, binulod mo lang. Imbati ka, no di tingay, di kalsada. Ha? Nagbuntog, mate. Apay ngay, inyawid mo kumamot latan na. Hingkalain na ni Jay, no kaya't mo pa ya. Ay, sakla ko may pabulodan. kunak tumo kang ka, Chip. Saan anasaya ta pabuludan ni tata ba daw? Awanin jay silpo ti biyag ka. Nagtala ka, Chip. Makita na kadagiti chicks alumabas nga grungrungaab. Nakakahiya. Kasano apabuludan da ka, no kasta ka mag... Nay, kaya nagbuntog mo nga ro, di tricycle ni kwaraw. No ngay alaan ti sa balay, di tricycle na iyan ang ibatya. Ay, katalayan dala nga. Diyak mo't kukwa. Ay saus, awan lat di ka aramidon si kabadong. Ala, no awan taramidam in ka isublen, dagiti binulod mo agamit kini kapitan. Anya man na binulog ko. Nalipata maun dagiti binulod mo amartilyaw, lansa, kan ragaday. Ay, umay nalaay, no kasapulan na. Ay unay mo data pa nagrarason maun. Masadutak man lang nga, mangisob-soble ka na kita. Ay, banang dungaw. Ay, datilot-lutom asidaan tayaw kada kwaraw. Ay, jak kayat tagluto. Apay ngay, anong problema? Apay anak kami suka kasta. Jay ibagbagak alababo at tarimaanem. Aging gaita, di mo mat inas asikaso. Na, isuday tati panggurgura am kanyak dungo. Inka tarimaanan, tadyak makaluto. Ay sus, ay delikado no di ka makalutaw. Mabibisinan ako. Hindi pa'y lang nga ibagbagakan ka. Ay, tarimaan na kong dungaw. Inaklaalaan na giti materialis ka. Uno usarag. Kas kumat lansa, martilyo, kenragade. Ha! Oh. Kat no impabulod mo amin kan ni parim abadong. Ay, wun kaya man niya. Impabulod ko kaya. Insublinan uno saan. Ay, kabaw kan talaga. Ha? Awan pa'y insubsublina kadagiti binulod na. Ay, naglukon da jay. Nagalistaw a pinabuludak. Di na pa'y gayam insubli. Yes. Inka alaanan, tatarimaanem ti lababo. No, kayat mo amangan ka inton madamdama. Darigati mabisinan. Isu ama padakon. Anya dagi dya binulog ko king ka, paray? Nata nakalipat kan. Sa gaysak nga ibagakin ka Mala, paray, tagdengdeng nga. Lansa. Sa nga pulo alansa di binulod mo. Anya pa, Martilyo kenragade. Kababay magking ka, no jak isubli, paray. Ay, mabitlain, tayo nakalain. Mabitlain, paray. Na, isublinan. Ay, paray. Binulod magayam di kumparik at taga ijay kabang-ibang a barangay. Malagip ko, paray. Aya, nagadayon day ta. Kapay nga yung pabulod mo, kat saan mo ako kwa? Binulod na nga raw. Isuan no kayat mo amaala. Mapan ka ijay. Anya kamutin pare? Tasak pa'y timapan mangala? Ay, katwa na. Kat ijay laang, mate. Ay, agbababawi ka nang ipabulod ka ka. Di mo asit ganyan, time. Apay ang kail. Napudot ti ulo na.
Jak ngamin natarimaan di lababong ay patpatarimaan na. Ay katarimaanan tan Jakmut lang makapasada tawan di tricycle ka. Kasano atarimaan ng takit awan usaran? Ha? Amo kaon. Saan ngayon subli ni tata ba tao? Na, kasano nga amom? Amo ka. Tadya tricycle ka kat di namut langin sublay. Ay, saan natan nga ilutuan niya antim iti kanenta no di ta matarimaan di lababaw. Ikarigata mo ti gumatang iti baro agamit mawang kail. Kaya di karigata mangaron ti gumatang iti baro at tricycle maw. Ay, sana. Ikarigata ka mapanalaan ti tricycle ka nga imbati ni tata ba dong iti tenga ti kalsada. Ha? Kat pulo sa jakon pabuludan pa'y day di atahaaw. Nasaya at Mare, numadaman at tartarimaan ni Kapitan tila babuyaw. Makaungetak nga rod. Tanagbayag nga ibagbagakan ko nang di na inkaskaso. Aya, Wen marikwanang. Kat jay impabulod na kan ni pari badong agamit na. Impabulod mat ni badong iti sabale. ay anyan. Kahit insubli ni Marituyang jay binulod na abigaom. Insublina nga may namaray. Mas dimakkalmat kan imado dagiti abot na. Anya, ay di naman lainan na danmat. Awanin Jakon mausar. Ay talaga asaanan Kan saan mo ten makabulod kanyak ni Marituyang iti uray anyapay akayat na abuludan. Wen di namot ngamin amuti agisuble iti buludan na. Ay, inayadan mo ti mangan Ano mo ti inluto ni antim akanenta? Ay, maragsakan kami ni antay. Tati narimaan tati lababaw. Paritay! Ambong nga da ka dito balayaw, amang mangan. Yay. Apay aya! Umayak ko mabumulot iti palanggana. Paglabaan ka nun ituyang ko, paray. Hindi mo papabuludan ng kail. Di na mo agi sublay. Di da ka kayat apabuludan paray. Awan babain mo. Di mo amuti agi suble. Kanya, ay agawid ang arudon, paray. Wen, nasasayat pay. Tasaan da ka apabuludan. Anya nga'y, pinabuludan na ka ni Kapitan. Saan nga raw? Imbaga na pa'y ngawang kano ti babaing ka. Uray ni Marikwanang, di nakmet pinabuludan. Jak kano ammo ti agisublay. Ay, awanin tuyang. Saan datan na kaya't apabuludan dagiti kaaruba. Kan gagayam ta. Si kanto mga main. Apay apabasulon na ngay. Sika! Ay nanatoyang kentatabadong. Simple lang ang data. No anyaman ti binulod, rumbang nga isubli itinang buludan. Ala sige. Di naman tinagibusan ti sabalipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.